Obwe enseri kwetebekanisiza okujaguza ekiro ky'abakazi ekijaguzibwa buri 28 okwezi kwa kashatu buri mwaka. Emboozi zaabo barigireyo bakabiisaho amagara gaabo hamwe n'ebicweka ziriyo nizorekwa omuri Katwe omu tawuni kanso ya Kabatoro ebirikushangwa omu Kasese district. Abakazi abarikutimba hamwe n'okuguza omwonyo aha nyanja ya Lake Katwe barigireyo n'okubiisaho amagara gaabo okutunguura amaka gaabo n'obwo omurimo ogu gurabe gwine ebizibu ebibakorabamu. Kumara emyaka 22 Kyampire Glorious ayihiremu ekyokwebiisaho amagara ge obwo arikutuura aha nyanja egi n'obwo arikukyera buri kasheshe kare munonga arikwirukangirira aha maizi garikurengerera okutangiriza amaizi aga akagacencuramu omwonyo ogwo arikwihamu ebyo ebyarikwetenga. Tuba ntandika kukora omu mushana gwaniguza kuja nitubanza twataha omu iziba twakwata ebyoma twihamu omwondo omuntu twaguna agaheeru tukora obuyonjo kukora omuntu nanemerera orutookye rwe arikwihamu ebiraara arikubona agaheeru hati omwondo gwa Katwe nigwo biraara kugira ngu wayemerera orutookye wihamu ekiraare wakina agaheeru. Orikumara kwihamu omwondo nikwo omushana gwaju tutamu amaizi tugiiha omu kiina omu nshoro ahansi. Kyampire nayongera ashoborora ngu abakazi omu myaka ei bamazireho nibeerarikirira kuza omu nyanja egi ahabw'okugira ngu amagara gaabo nigaba gaaza aha rutezyo ngu eki bakukora n'okuza aha maizi garikurengera bakagatangiriza agu bakuteekateeka ngu gaba garimu omwonyo bagateeka babona kwihamu ebi barikwenda. Abashaija nibo bakuzamu amaizi nigahika omu kandi abakazi nitugaruraho omu mazima mono nigahika omu magufu. Hati kuri omushaija yazayo nateera amahonde akabona omushaija tiyo omukazi okataho omu maizi nigakutaaha omu mukazi nigatunga ebizibu kyokora abashaija nibaza kura omu mahonde omu nyanja mpango. Kyampire nayongera ashoborora ngu n'abataahi be nibo bari baremeire aha murimo ogu kwebiisaho. Bamwe mu barikugura omwonyo ogu babashariramu esente ngu kandi obwo hati akashaho k'omwonyo nikagura 2,000 n'ekicweka kandi ezibakureba nk'eziri nkye munonga. Nibatugura omu beeyi kugira ngu omwonyo kugwasya gwaba guhire mwingi ebeeyi nekeeha nebankye gwasya mukye nikwo kutunga akabeeyi akashaho nikagura 2,000 n'ekicweka. Kyonka ekizibu kitwine ekizibu eki kimu ekitwa abalimi ekitukubona nk'abalimi ekikutusaasa akashaho aku bakutugura nibatunyigiriza omu kugura omwonyo. Omurimo nigwo gumwe Kyampire nayongera agira ngu nk'omukazi nashanga obuzibu bw'obutagira ebyo ebirikumuyamba nka za gloves hamwe na boots okutaaha omu maizi aga kuza kuronda omwonyo kandi eki nikimugyemesereza kuronda supaguru agyesiiga hamwe n'okushweka aha bironda ebyo yaba atakagiire omu maizi. Amaizi batukuza hanu itwe nitufunamu ebironda kugira ngu omwonyo gutushare amaguru. Hati wowe otaine gloves nk'ezo otajwaire na sokisi noshanga watunga ebironda aha mikono n'omu ngaro n'aha maguru kujwara boots. Hati koko oine eby'ebironda okireka ngu noija kugura supaguru obibandike kubanga otaine supaguru egi tokaza munambwe n'eshaaha ezi namakubandika aha bironda aho beshazashazire. Konka n'obu omurimo gurabe guri gutyo Kyampire nayongera aheereza obujuruzi ngu omurimo nigwo gumwe agyerezeho kureeberera abaana be 6 okubatwara ahaishomero kandi akabaheereza na buri kimwe eki barikwenda. Nshomesize abaana bangye baine bashoma nimwe nkuha ekyokurya nimwe nkuha na fiizi y'abaana nigwo omusiri gwangye gwenkuremamu hanu ngu naza kukora omu maziba nafuna omwana wangye yashoma n'ekitabo yabona uniform yabona school fees kandi nabona n'amarya. Omu mboozi niyo emwe twakureetera omukazi ondiijo Kisembo Goreti kandi ogwo ashoborire ngu we kwihazaarwa takumanya murimo gundi kandi tiine ahu arakuriire nangwa n'okuza ahaishomero ngu ahabw'okugira ngu akakurira aha nyanja egi ahi yabikuriire na nyina kandi omushoboro gukagura gumwe. Hano niho nkuriire mmere mwezi na mama wange nizo yakoraga na nyowe namwegeraho takozere kunu tukufuna kyokuri. Kisembo nayongera ashoborora ngu bizinesi y'okutunda omwonyo aha nyanja egi einemu ebizibu bingi ahagizire ngu bamwe abashobozi nibatwara omwonyo gwabo baremwa n'okugaruka kushashura baburira kimwe ekirikuteeka bizinesi yaabo aha bunkenke. Obumu batunyaga banga kusasura obanja olinda ozimurekera kandi abakukitwara nibo abaitu ba hanu bakitwarira bari okwo hati sente osanga bakunyaga amaziba arwengyero bwekugwa muno nigaijura. Embeera nubwo eraaba eriyo neegyenda omu maisho mpora empindahinduka y'obwire nayo nibagyerarikirira ahabw'okugira ngu obwire bw'enjura kwerikugwa nyingi amaizi geyongyera ahaiguru kandi ekirikubateganisa gaijura tuteerwe enjara n'aha n'obutaso kurabaho.
hatuvuga kubagejure tukufuna kyokulya ntubaha Ruhanga wenka. Kisembo yayongera yashaba abakazi okuremwa kwererekereza emirimo nk'egi kandi no kugira ngo abashija babo nibo bashimiye kuba babahereza buri kimwe. Bakaza batakukora umuntu umwe kwihira itima kurora ikintu kya mugenzi wawe kikakukora kubi. Mukazi wenu ino kuba noyekora ukanga kulindira mtahi wawe ukeihamu obubi nosera sente zabusa kore zawe uyehuro orukurungi okuba ina ansaho tukwerarikirira kintu kyona okurugirira hari kikomira Rose Baroza kandi ogwaruwe chairperson w'abashobozi b'umonyo ahanyanja ni yemwe nashobora ngo kubura aho kuteka umonyo gwabo nk'obudeye hamwe n'ubuvera nikibaretera katare hamwe n'omutindo byagwa. Ogu yayongera yashobora kuba kugiraho abo kubaguruza hamwe n'abo kubatera umonyo gwa hamutindo abakazi bakutimba umonyo bakaguza hanyanja ya Katwe n'abasa kurugomboro. Tukasobora kuongera tukapake jinga kuteka tukatunga bisaho tukatekaho logo yaitu ya hano bakaguma bamanya ngo mazima ko nibiruga Katwe bakapakinga mu nsaho ziroho nanka logo za Katwe. Rose Baroza nayongera atera government omuranga okureba ngo yabatera hamarwaro agakubasa kuyamba bona bakorwa omunyanje egi n'ebironda okujanjabwa. Twikaye tuyamba baitu naho nikizibu kutara hamarwaro amakoto kusangwa gali hara kusaba kwawe tusaba batwongere kurakora nisirwaro lyaitu niko kuyambe twikale tubutongeraho. Ebyona embozegi ntugikuretera obwe ensiyoneri kwetebekanisiza okujaguza ekiro ky'abakazi kandi abakazi hanyanja ya Katwe nibarugayo n'amaani mingi okwiyaho ebyo bitura nibigambwa ngo abakazi tibarikwegiita mirimo ey'okwebisaho erikubasa kutungura amaka gabo ebyaro byabo okushomesa abaana kandi n'okwombeka ihanga. Gashakwa Mate Isaac habwa Tayari West omuri Kasese.